mbifurije komeza kugira umwaka mwiza. Turacyari mu kwezi kwa mbere, iyi ni tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2026, ubwo tugiye kuva mu kwezi kumwe twinjira mu kundi. Hari message rero isoza kuno kwezi Imana yamaye ngo nkuzanire nkundurize kuyakira. Hari iki Imana yiteguye gukora binyuze muri iyo message. Reka tubanze dushimire Imana kuko niyo iduha ubuzima, niyo dukesha byose, niyo ituma dukora ibyo dukora, kuko idaduhaye ubuzima ntitwabikora. Reka dusenge Imana. Turagushimiye kuri Imana nziza, uri wo kwizerwa kandi uri wo kwiringirwa. Tugushimiye umwanya mwiza duha kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Reka rikora icyo waritumye mu mitima yagiye kuryakira. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu kubara ibice 33. Turasoma duhereye ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4. Haravuga ngo bahagaruka i Ramasesi mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa 15, Pasika yarayishize. Abisiraheli bavayo bashinze amajosi mu maso y'abanyegiputa bose, basiga bagihamba imfura zabo zose. Uwiteka yiciye hagati muri bo no ku mana zabo. Uwiteka yari yashohoje amateka aziciriyeho. Amen. Hari message Imana yamaye ngo nkuzanire ijambo rivuga ngo kuno kwezi kwa mbere ugiye kwambuka. Kuno kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa mbere barambuka. Hari ahantu umwanzi yarazi kutazambuka, hari ahantu umwanzi yarazi kutazarenga, ariko nkuzaniye message ikubwira ngo kuno kwezi kwa mbere urambutse. Reka mbibutse ko hari abantu kuno kwezi gusigaranye, hari abantu twashyinguye muri kuno kwezi, yewe hari abatarapfuye ariko Satani yagiye anyaga muri kuno kwezi. Nagutumwa ngo nkubwire ngo wowe Imana irakwambukije kuno kwezi. Hari ibintu Imana ikwambukije, hari amadeni, hari ibibazo byari biri imbere yawe. Reka mvuge ngo hari inyanja yari imbere yawe kandi itashakaga yuko uyirenga, ariko nagutumwa ngo nkubwire ngo Imana irakwambukije. Ijambo rya kabiri, hari abari bazi kuzakorwa n'isoni, hari abari bazi kuzamwara, hari abari bazi ko bagufiteho ubushobozi, ariko nabwiye ngo nkubwire ngo ugiye kubanyura imbere washinze amajosi. Yenda mu mvugo isanzwe ushobora kumva ko ari ijambo risa naho rimeze ukuru, ariko mu mvugo y'umwuka hari ibintu byari bizi ko bigiye kukumwaza. Ugiye kubinyura imbere washinze ijosi, ubwira Imana ngo Mana, ndagushimiye yuko ibyari bizi ko ngiye kumwara, ibyari bizi ko ngiye gukorwa n'isoni, ugiye kubitambuka imbere hari ubuhamya ufite. Reka mbibutse ikintu kimwe, buriya Morodekayi yatambutse imbere ya Hamani afite ishimwe ryuzuye umutima, kuko uyu nguyu yatambutse imbere yari afite ubushobozi, yari agiye no kumwica, ariko Imana iramukiza, Imana iramurokora, Imana iramwambutsa, atambuka imbere y'uwari ugiye kumugiraho ububasha. Yesaya haravuze ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagihunda. Rero nagutumwa ngo nze nkubwire ngo ukwezi kwa mbere Imana irakwambukije. Akira kwambutswa n'Imana kuno kwezi kwa mbere. Ijambo rya kabiri, ibyari bizi kugiye gukorwa n'isoni, abari bakwiteze, abari bazi ko baguhanze amaso, ugiye kubanyura imbere washinze amajosi. Umva ubundi buhanuzi rero ngo ku murongo wa 4, basigara bagihamba imfura zabo zose. Uwiteka yiciye hagati muri bo. Umva, Abisiraheli barambutse, abanyegiputa basigaye bahamba imfura. Mu ruhande rwacu hagiye kuba ibirori, mu ruhande rw'umwanzi hagiye kuba ikiriyo. Reka babwira ngo mu ruhande rwawe hari iby'Imana igiye gukora, mu ruhande rw'abakurwanya, mu ruhande rw'abanzi bawe hagiye kuba ibyago n'amakuba. Ubwo Abisiraheli bambukaga, ubwo bageraga hakurya, ubwo bari bambutse bashinze amajosi, abandi bari mu kiriyo bari gushyingura abana b'imfura. Ndashimira Imana, umunsi umwe ngo Imana yigeze ibera Abisiraheli inkingi y'umuriro, abanyegiputa babera igicu cy'umwijima. Mu ruhande rumwe abandi rabamurikira, abandi babera umwijima. Ubwo Abisiraheli bari kwambuka, abandi bari gushyingura abana b'imfura. Kandi ibi ngibi byabaye ku banyegiputa, nibyo bifurizaga Abisiraheli. Reka babwira imigambi yabo ntabwo izahama, imigambi yabo ntabwo izasohora. Abisiraheli barambutse, abanyegiputa basigara mu gahinda ko gushyingura abana b'imfura bicwe n'Imana, kandi bicira muri bo. Nagutumweho ngo nkubwire ngo kuno kwezi kwa mbere hari ibintu Imana yishe ku buzima bwawe, hari ibintu Imana ikuyeho ku buzima bwawe, kandi igiye guhera ku by'imfura. Buryo umuntu agira ibibazo, ariko hajya hari ikibazo gihagarariye ibindi. Umuntu ashobora kurwara, ashobora kugira amadeni, ariko hajya haba ikibazo gihagarariye ibindi. Kandi irashimira Imana iyo ije kurangiza nayo ihera ku byatsi ibindi. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo murambutse, mugiye kubanyura imbere mushinze amajosi. Ijambo rya kabiri, mu ruhande rwabo hagiye kuba ibyago n'amarira, hagiye kuba ikiriyo. Mu ruhande rwacu hagiye kuba ishimwe ry'Imana yakoze. Bambutse banezerewe, bambutse bashima Imana, mu gihe abanyegiputa basigaye barizwa nuko bafusha abana b'imfura. Kubera iki? Bari banze kurekura ubwoko
bw'Imana, hari amaboko agiye kukurekura ku bushobozi bw'Imana. Erega imbaraga z'Imana izo zigiye kubikora, ntabwo ari amaboko yawe, si amaboko y'umuntu. Hari amaboko y'Imana agiye kukwambutsa kuno kwezi kwa mbere, ntacyo kibaye, ntukikuguyemo, ntugikozwe n'isoni, ntukimwaye. Uwiteka kwambukije kuno kwezi kwa mbere. Ijambo rya kabiri, ugiye kubinyura imbere washinze amajosi. Niba hari ikintu kinezeza, ni ukunyura imbere y'umuntu mwarimu ufitanye ikibazo cyarangiye. Niba hari ikintu gitera ipfunwe, ni ugutaha ahantu wari utarabona ubwishyu bwo kuhishyura, utaha n'ipfunwe, utaha utinze ukagenda kare. Ariko niba hari ikintu kiryoha, iyo wamaze kwishyura, ushatse ubyuka utinze cyangwa ukabyuka kare, kubera iki hari icyo Imana iba yakoze. Nabatumwe ngo mbabwire ngo uku kwezi kwa mbere murambutse, mugiye kubinyura imbere mwashinze amajosi kubw'ikiburo cy'Imana. Ijambo rya gatatu, mu ruhande rwabo hagiye kuba ibyago n'amarira n'igihombo, mu ruhande rw'Abisirayeli hagiye kuba amashimwe y'Imana yakoze. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Iyi ni message nahawe y'ukwezi kwa mbere, dusoza ukwezi kwa mbere twinjira mu kwezi kwa kabiri. Bacye tugiye kwinjira mu kwezi kwa kabiri, hari amashimwe, hari ubuhamya, hari kuvuga ngo Imana yagize neza, yatwambukije mu kwezi kumwe tugejeje mu kundi. Imana ihimbazwe, ihabwe icyo. Sinzi aho wari uti, sinzi aho wari uri, ariko akira kwambuka, akira icyubahiro cy'Imana, akira amashimwe, akira kuvuza impundu mu cyimbo cy'amarira, kuko ari Imana ibishoboye. Turaguhimbaje kuri uwo kwizera kandi uwo kwiringirwa. Herekeza ijambo ryawe, rikora icyo waritumye. Ushimwe ko twambukije, tugiye gushinga amajosi imbere y'abari bazi ko ibyacu birangiye, kandi mu ruhande rwabo bagiye gukora ikiriyo, mu ruhande rwacu dukora ibirori, kuko uri Imana ibiremye. Himbazwa n'amahanga yose, ukuboko kwawe niko kubikoze, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Mwakire kwambuka mu izina rya Yesu, amen, amen.